Vendedor sira nebe fansasang ia ex-mercado Comoro, fossala ba companhia China Harbor, tamba hamos lixo laho rotina. Vendedores no comunidade Fakarlisu Hodinamkari Iharai tamba basic semana ida ona companhia China Harbor sidau kamos lisu ia fati liseira nebe monta ia ex-mercado refere. Lisu sirane comunidade no vendedor sira Fakar Iharai no baku fila masa liseira nebe companhia monta ia fati refere hodi halo lisu namkari to estrada no halo estrada cloth. Tambane vendedor sira ia ex-mercado Comoro ne Husu companhia China Harbor atau hamos lisu horutina tamba ia tempo udang ne lisu balu dodok no is hodi foi impacto ba emania Saudi. Ene comunidade to ya udilaran tumba ya leren ya asrama ne kotuk ba ne mayotu ba ene de ne mansane. O tambe o tesik ba ya lurmata basic lurmata ne masu mayotu ene ne mansane kian. Kanuru masu laya be Aiswa ka musul lahia bisira wen la surida wen pakar de tuane de ame wen sporta be dia ko ya kari ko lokal mai be dirintia idane tamba roda tu arke otu be pakar arpir de to na be ye krai ko mus pakar sane agora idane pakar ta sane ya rada ta ruane urbe ruwa lokal adia ke be urse ke auma loketia mak kalam pakar oim pakar ne mas lorkia ba ide ne aat lok disu ide ne ruane aat otu didin la dia kala ne mambe urbera ame tautia ya patu ame siture la ne tau patu ne mambe tau amu tu de dia oim mai puti mas la dia kala dia ide ne ansane an puti la dia tamba kanuru la sir lapor dalam de kanur kala ema sira lorimai pansa ne amalok sira populasi lorimai ose masalah tula to kala angsa resino na rumah masa munukia oi mai mas tula dia tobe ruane di hakne seruskal tamba dia kata pekerjaan sana terus pekerjaan sana na saya masalah ame pugwa salah ka oh istar masalah tamba dia kan persiki dia kan istar ni persiki dia istar ni kumpainya idane memakar dan idane makakas oh idabe berkereta oh sedikit mai tula dia kata urse ki dumi bantau ba silsil ko na ke mai tulan gemuk mas mai tula siapa ke mas mai tula masih usi kela dan sira dan ame masalah sama masalah ya kumpai idane memakari dan Hatamba preocupação ne motorista usa equipamento moderno hateten dadão ne companhia sidak bele hamos lisu e fatin refere tamba vendedor sira ocupa roto estrada. kan sirat futis ne am safar sne falba safar estrada bot ne sorry fal bahuri atau atende mercado Comoro sira fansa sambe iya be oi ne mos takau tu be sampa fatine agora tá aquilo carta tamba futla dia futuro terceira estrada bot sernere outro bama fut falida mercado Comoro ansa usia safe sira mai protais betul masa ser latena nos latena tam sira be kalau orang rola futine mas sira emo semane ganto latan te masa sene baraya mus laten mai faldader masa ne tunjo tu baraya sampa sene mafakar utena ne bersida na karta bot label tambala eta kidup tamban sirfan santa ka dalam biasa ne emola fanda na ame karta bela kidup tamba o label pare oing te agora be sirfan santa ka tesnya ame tamba mus ladia depois ema hola sira compra sasang mus para utu kareta ia be mereka Comoro oing nanta karta ne parna dia sempar takal tu dalam semana karta sempat diumai lah ne anto lisu sira poti sira tem sira poti Tuir observação Gemeni, além de lisu, ia ex-mercado Comoro Nhaoin, lisu balun ia área Kampung Alor, no Aitara Claramos, continua na Klekar ia fatem público, tamba companhia Sidau Kamos. Dadão ne autoridade município Dili contrata a companhia Tolu, o caminhoneta Lima Nulo, o de reforça tan equipamento moderno, ato reduz lisu ia capital Dili, mas be lorom lisu continua na Klekar ia fatem público ia capital Dili. Equipa cobertura GMN.